Shisngi hadin bakakasi Student Union KSU kala shimya karai ban pensenge shwa shipor ya kajinge ki shongklan mongor hapla ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health Medical Science Negrim sakan Reuterik Jemang Arja Arsan nakaliang kaseng kala lej ban bu biang ya city Ahmad Director ka Negrims Dr. Professor Nalin Mehta ban pen kan ma holo kimat chingdawa habakren sigla pathai kubor usamra Donald V Thaba General Secretary ulong ban nakaliang kaseng kalabun kijing ko hakar kom thungkam hakate ka hospital khamtam habaide bat kipus economical weaker section EWS laong bahabaide bat kapus nursing officer lalap ban apreng shipotli lightly ki dei ki backlog bat kumta nakaliang kaseng kaladawa badai bon wengno yaki kaseng kalapen pauru ban nangni syakmat yaki exam thungkam dei ban penlong hi dakane grams nolor kata ulong hakabai day pat bat kiwe kimat nakaliang kinong penyai ka hospital kilong bakin hap banikren shwa bat katan ka koi kakya ka sarkar India ban pintikna ban le ni em ban pen kala kat kum ke jingdon kam ke jela min yin la ni dan di jingdua perform bah ai kata kata jam ba ni min polisi ke ba menta juga ni grins pada ni ke jingnya shong ke jing lalap tu ni ki jing ko agar kontrekam ke jing bakla na kajian gubor punya juga ni grims but bagi cikgu tenang mending la keren sebagai economically weaker section kata kategori akabagi lalap na kajian ka sokar India ba inumlah mele backlog pada mlah dan filiki ban mentah ban la pudi kan dari reservation roster ni grims ilap ba yakini economically weaker section ka post nursing officer lamang hadu sipong teli bat lagi ni di sipong teli ni lap ba nyong teli idei namar ba ki bala thungkam khamun swa ki resign of system dia kan ni ngindang habat jitip ke negrim saban wat jitip la kan hap untuk backlog ni kan hap fresh andre na pading ni sipong teli lightly pada ki la kena bagi di backlog ban yakini hi kan negrim saban wengno ban hapan pengkala no skoi kategori ila kali ha kategori ni tin hap ini lightly di post nursing officer semlala balai jubab marki kan haban puli banyak suaya working ya kata harus to register ke cuti awai ke post pada jadi ke record clerk but ini badan koi ke post ke belambang kadang-kadang koi ke post belambang dan bentak economically weaker section balambang ke jengwak ke juni apa kan ada reservation roster nisham banyak kan ke post record clerk tadi ke ba backlog hakabah di por musuh timlah benfil apa ka economically weaker section dan ke EWS kumta ki warak no hakani ke recruitment ke batmai mentah bat kumbala keren menehi ba kani ka EWS si mlak ban rak ban le backlog dina kalian ke jungi ngala dawa badun pendu no bat ka jinglap ke jungi baya kani ke record clerk tadi ban rak no sya ka kategori jong ka schedule trends ni ST dina kani grim step tembek ni scam tembek no mardor bat sedang no kata fresh advertisement susu nilai keren gui kimat bagi kini kiwi kimat ru nilai keren bagi loong ba kamai di begini kimat gen sarak yang support union ministry akaban tembek la ban la ne men kelak kum kijing dokam jongoni ke jelah ke juni kita gi nilap menyi kalau bagi tak sepuluh kali post bala reserve di EWS akabah nyong kali kiwan nak kata resign ini ki baladon lupa ni for negrims inang wat jengtip la kan hap apa ka fresh advertisement ni kan hap backlog di kini bilang awak jejeb bisa ada juga relate lipat ngelati kena orang benda apa dimdai di fresh di backlog berpetum ke an hi sokar dia kumlah benda backlog EWS dia benda sekali kategori but is ada juga bentuk kategori ini benda negeri musuh pesawat section dia dari record clerk ngelalap pakai backlog bila ayat EWS kalau BI batkan ke reservation roster di ban ai no ST insaf apa ka juga ban mentahi ngala ap jubab juki mungkin jubab di juga Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.